Radio MPC. Turabashimiye amakuru ko tubaza ayo makuru yewe nitwa Gasero Rwamasozi nkaba visi perezida wa Minisiteri y'Abanyamurenge Kabushikama kuko mu bitubajije abana bafatiwe mu nkambi ya Mukingi barengana ariko bageze hano i Bukavu twababaye hafi tugerageza kuba gukora ubuvugizi bwabo n'ubu babarekuye bari kumwe abana babiri bitwa Twari Kadojo n'uwitwa Shakabe. Abo bana ubu twabashikije imiryango yabo na famiye niyo base n'abanyina batari hano ariko kuko mu biga Abanyamurenge baravukana abo bana bahashikijwe imiryango yabo. None biravugwa ko atari abo bombi gusa bari bafashwe, bagenzi babo bimeze gute bo? Hariho bagenzi babo baje ari bane, hari uwitwa Mahoro Zike niwe bitangira abakunzi Fredi. Abo bombi babamaniye muri centrale ariko nabwo kuko turabikurikirana hafi cyane turezera yuko nabo bazabasubiza abana bagasubira mu miryango yabo. Mu kubarekura babarekuye bigenze gute, niki cyatumye babarekura urebye n'ibyo bari babafatiye? Abo kubarekura nyine bamasubira hano bamitwara Bushikama i Bukavu, twarahagurutse turakorana n'abategetsi n'abasubira yuko bakundishije tubabwira ikibazo cy'abana tubereka abo ngabo barekuye n'abana batari bejeje imyaka n'abana ntihara imyaka 16 ndakagira 17. Abo ngabo tubabwira ikibazo cyabo bemera kuba duheza turabashimira no gushimira ubuyobozi bwa auditora baduhaye abo bana ngo basubire mu miryango yabo. Abandi babiri bavuga yuko ari abamaze bimwe na byo nyine bitararangira ariko nabo baturageza kuvugana n'abayobozi baduheza nabo. None ibyo babarega ibyaha abo bana se basamze abo barekuye cyangwa babarekuye batarasamba? Abo bana barasanzwe kandi nta bimwe byo babashinja mu bibazo biri wacu yuko abantu benshi bagiye bitwara namwe nabi cyane cyane ubutegetsi. Twagerageje kuvugana nabo tubereka yuko abana barengana bafashwe bagiye gusura ababo nta bikoresho bafatanya bavuga ngo bafatanya ibikoresho ntabwo ari ibyabo tuvuga yuko ari ibya leta ariko bitugiye n'imyaka yabo ngombwa yuko abo bana nyine bagomba kubateza bagiye mu miryango kabisa. Bwana Gasore turagushimiye. Murakoze cyane. Radio MPC.